बे समाव रबिराम नार्जारिनि गोख्रों फिनजाथाय एबा बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे समाव बड'फा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिथांमोना सिबिया नामा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बे समाव मान होआ नामा बीजेपी राजखान्थि हान्जाया मानोना बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ बड'फाखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि गेम एबा खेला गेलेनायखौ नुनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिजाथि बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै सोंलु खालामदों आरो थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा दत'मा बे दत'मा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया गावनि खुगाजोंनो एबा आसाम रायजिक बीजेपीनि प्रेसिडेंट बिथां दिलीप शइकिया बिथाङानो बाथ्रा बुंथिदोंमोन दिलीप शइकिया बिथाङानो बुंथिदोंमोन जे बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मान आरो सन्मानखौ बर' हारिनि इमोशन बर' हारिनि मोनसे बाथ्राखौ लानानै बे समाव संग्रामखौ मान होनानै दत'मा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआ होननानै बिथांखि लादोंमोन एबा थांखि लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा दिलीप शइकिया बुंनाय बाथ्राखौ गिबियावनो खोनासंदो এটা সমষ্টি বিশেষভাৱে দতমা সমষ্টি যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে দতমা সমষ্টি বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান গতিকে বড'ফালৈ সন্মান জনাই আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ যি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছিল সেই অধিকাৰৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখনলৈ আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আমি দতমা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ এটা আলোচনা কৰিছোঁ जे दिलीप शइकिया बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै आरो बर' हारिनि आन्दोलनजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जारिमिनारि जायगा दत'मा बियाब बे दत'मा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआ होननानै थांखि लादोंखौ फोरमायथिदोंमोन बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा नाथाय दिलीप शइकिया बुंनाया बे समाव नंखाय फोरमान होबाय मानोना बे समाव दिलीप शइकिया बुंनाय बायदि बाथ्राया जेरै बुंदोंमोन बेफोर बायदि मान होनायखौ एबा सन्मान होनायखौ नुनो मोनदिया मानोना बे समाव दत'मा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय सासे बिजाथि होबाय नंखायैनो बिथांमोना बा बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बर' हारिनि बिफा एबा बड'फाखौ बे समाव बिथांमोना मान होनाय एबा सन्मान होनाय खौ दिन्थिफ्लादों बर' हारिनि राजखान्थियारि फोथाराव बा बर' हारिनि जायगायाव राजखान्थियारि फोथारखौ गेवलां खालामनो थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफ्लानायखौ फोरमायथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा आरो रबिराम नार्जारि बिथाङा सोंलु खालामदों मा जाहोनाव बिथांमोना बड'फानि बिमुंखौ लानानै जे दत'मा बे दत'मायाव बिजाथि होआ होननानै बिथांमोना फोरमायदोंमोन मा जाहोनाव बिथांमोना बे समाव बेफोर बाथ्राखौ बुंफ्लादोंमोन होननानै बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा मा जाहोनाव इमोशन बर' हारिनि इमोशनजों बा हारिनि सोमोन्दो थानाय जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम जायगा आरो थावनि बियाबाव बे समाव बिथांमोना बिजाथि होआ होननानै बुंथिदोंमोन बे बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा आरो रबिराम नार्जारि बिथाङा बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बड'फा एबा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे खोथा एबा बाथ्राखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखै सन्मान होआखै मानोना बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव जाखिनि बाथ्रा बिथां दिलीप शइकिया बुंबाय आरो दिलीप शइकिया बुंनाय बाथ्राया बे समाव नंखाय फोरमान होबाय मानोना बे समाव दत'मा बियाबाव बे समाव बिजाथि होबाय बीजेपी राजखान्थि हान्जाया गावनि खोथाखौ लाखिनो हायाखै बीजेपी राजखान्थि हान्जाया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारि बिथाङा আমি প্ৰথম অৱস্থাত খুব ভাল পাইছিলোঁ যে এদিন আগত আমাৰ অসমৰ বিজেপিৰ সভাপতি মাননীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া দেৱে নিজ মুখেৰে তেখেতে মিডিয়াৰ আগত ঘোষণা কৰিছিলে যে আমি দতমা সমষ্টিত যেহেতু বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মস্থান গতিকে আমাৰ বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা দতমা সমষ্টিত বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধা জনাই সন্মান জনাই আমি কেণ্ডিডেট নিদিম বুলি তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছিলে
আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছিলোঁ সঁচাকৈ বিজেপিয়ে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক সন্মান জনাই শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ বড়ো জাতিক এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে বড়ো জাতিক মানে সন্মান জনাইছে বুলি আমি খুব মানে ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু দেখা গ'ল যে নেক্সট দিনাখন আকৌ দতমাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কেণ্ডিডেটটো ঘোষণা কৰিলে আৰু এইটো ঘোষণা কৰাৰ পাছত আমাৰ মাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়ালৈকে সৃষ্টি নোহোৱা নহয় সৃষ্টি হৈছে সৃষ্টিটো মানে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাটো হ'ল কি যে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধা জনাই কেণ্ডিডেট নিদিম বুলি কোৱাৰ পাছত কেণ্ডিডেট দিয়াৰ দ্বাৰা দি তেওঁলোকে বডোফাক কি বুলি বুজাব খুজিছে এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আচলতে তেখেতসকলে মানে কি কয় বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধা নজনাই নেকি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক তেখেতসকলে আচলতে সন্মান নিদিয়ে নেকি যাৰ কাৰণে নিজে নিজ মুখেৰে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধা জনাই কেণ্ডিডেট নিদিম বুলি কোৱাৰ পাছত আকৌ কেণ্ডিডেট দিলে আৰু এইটো লৈ পেলাই আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে মই ক'ব নোৱাৰো যে তেখেতসকলে কি চিটুৱেশ্যনত পৰি পেলাই নিদিম বুলি কৈছিলে আৰু কি চিটুৱেশ্যনত পৰি পেলাই তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিলে এইটো তেওঁলোকেহে ভালকৈ ৰাইজৰ আগত স্পষ্টীকৰণটো দিব পাৰিব কিন্তু বড়ো ৰাইজৰ মাজত এইটো লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ এটা চৰ্চা হৈছে যে ক'তবা নহয় ক'তবা কেনেবাকে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নাম লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ বেলিকাত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক এবাৰ মানে শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট নিদিব বুলি ক'লে আকৌ কেণ্ডিডেট দিয়াৰ দ্বাৰা দি অপমান কৰাৰ নিচিনা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দৰে হ'ল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ বড়োবিলাকৰ মাজত এটা চৰ্চা হোৱাটো আমি শুনিবলৈ পাইছো